Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinina papuji makoto parupe mangipuji ya. Situngat-tunganna si dimo amula melangan. Napunai pong Allah Subhanahu wa taala. Puanna sinina alange lololisa. Jadi ia tu pun Allah Subhanahu wa taala pa ia tu mapunai manang isinin na alange lololis. Jadi ia tu kata kulino ipakang kami. Ya ruaran parangin naringi pong Allah taala na pindrangami. Ya, walaupun dia na marigaga tu makada si puasa punna termasuk nyawata pinimatan rewe yang kana ilana tutung dinutai. Alladhi halakal mauta pung pamatingingi sinina anu purai na paturi libuk na yatanay. Jadi ya tu ngalinoy pak pasti matanyang amatingat di na wadisala. Ya. Pada tuha matasya ku koryoro makadaya tu kung kataw mati manasang kadapiri. Dinirisa makadakon remondo ternyata kinre jaro dapina pur deno kung kamu papanlawangan na. Kui lancira. Jadi itu Pak ya ke 10 nesona mariawala dan ke 10 sidi ka matasya. Ya. Magai migmat matuni jeta. Dia baluakum ayyukum asanu amala untuk ipalisu tawe masanna pada toha puraina karesyukurin. Makanya komeluki masanna nakumatiki tak karesyumi manikulin. Apa iya ku maki tapi mata tanah pakai mata masalah akhirat tasassa tu ali tadi itu gaga tabar di sudi gaga tadi pak. Makanya mumpun na pindrangan mumpi pong Allah taala sunga di itu na paja si paringarang si pakai sari kemangi aga pura ipugo dicing na tarima lampu pong Allah Subhanahu wa taala. Ku takut besok ipugo dosa itu bakal insyaallah dampang pong Allah taala. Maga tanna tu marisima. Tanna puro mana almarhumah Hajja Hajja Dalma ya nasabat tahu biasa mesti kata salam ya dampang sini nata salamna itarima lampu sini na amala medicina ni sagene yang unron dari alam bahasa ya ni pasabara padi mundin insyaallah. Sini nama sabeng kedere ya kuma bicara ki masalah mati ngapa masalah waktu tu bahwa kullu nafsin zaikatul maut sinin nama kinyawe adi mundrina capurna kumana ngi amaten ya justru ya mati ngi wali kulli ummatin ajalun iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim ladanna rahasia kapong Allah Subhanahu wa taala rahasia ka wattuna narahasiakan onronna narahasiakan pasabarna. Jadi dia itu gak pak temisang makada okimon romatu mate aku atau nasabari iya tu waktu walaupun biasa jadi kadang-kadang tu tahu we tanah periode kurang sakit makada mana kita we ayo kuni rolapu ternyata iro tahu malah saya dia namelo kude ni palis lo bolana ok bolana mate. Unrun narahasiakan apa Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ya kena tuju kici di masalah ipalisu lori pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabing kedere narima kona naro. Alladzina iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kena tuju kici di musibah utamanya masalah amat ingang. Ipodai si kanjan na ipahapa ya pangkat tu tahu podai dia na pahang ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poliki ripong Allah Subhanahu wa taala natulisu pe maripong Allah taala jadi itu kumati patta mate na tapi pun nami memumale wadi masara pena di tabaka wadi kitari so angka tu nyamang ipena digi ko tu tari kuna tuju kisara ini nawa yang jelas
Aja na tumapitan na karalek ko pong Allah Ta'ala tiyasan ni pong Allah Ta'ala mapasilele. Ya. Sinina si sumalbikong kehdere. Narima ko na naro. Si tongat-tongan mo pa kumati. Tawa iyan na pada kurang lisu tu masan-nasan. Ampay makadaki lisu ripamasena pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk almarhumanya angkato ang maupah na bawang kacak na bawang agayro wal hajjal mabarur laysa lahu jazaa ilal jannah yaitu haji na tarime pong Allah Ta'ala ditugaga na wala kang sangadina surga pamasina pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu pong Allah Ta'ala nabikta makarakada pak pasti tu digagay bata-batayan ya putuki di makarakada memang meloki hatapi terbatas pakuleta kadaha lono jolo mbadika sesematana sesemo lo badiku do ngeso ko pure ya nukuya melo kitu apa sesu si waja do ngeso sekali na pure anu na masammam maniha ya melo ya ga nama jancimi ya ko pangala taala makara digaga wala kan sangadina suruga na tunawala sini na masabi kere untuk itulah dia kapak gaga tahu dia namero tama suruga pamasena pang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ya ko biasa ya runtu dito na kadati tama makadami. Siya gaji onrong ako sermon ri Pak Ustaz dah kudua dan kenda pali alat tu kudua mu. Dito na kadamu makadami kenda alat tu kudua mu. Si belaga dah kude si demi Pak dan rina kedua dah sawacu ni kenda ya alat. Ya ko ya to na pur dia. Oh pantas dia na sempaja. Sini nama sabeke almarhumanya disuri pamasena pong Allah Ta'ala rigong kana malasa. Ya tu ko malasa ipatay ko sa barami tungka so mak dunu ya tu dosana gangkan na so duni. Ya ko capu ni dosana mak dunu nuto di malasamu pa amalak na situ ditatambah. Tapi dia na tuat di midlaw do makaratan na puro malasa mak mati. Ya. Dia na dia roh toto pa were pa warkat pa justru ilan na toto ngalino tapa ya deki tu gaga misangi aga ji pape toto na pong Allah Ta'ala mongoloy ya ro laba pada risan itu dia mongoloy di gamse perpada ya pape toto kulaba ibsalat ternyata misalat dan dimakadayur pong Allah Ta'ala adele si adele na walaupun pak kita mata dena tu pada tapi temak pasilenga tu pong Allah Ta'ala digaga tau na pancaji pong Allah Ta'ala digaga pak penyaman naling ditume tu na sekruki ko de ditogaga tau na pancaji pong Allah Ta'ala dena ujiwi ya ditumi tu na pahang naswa denulay mancaji ulawa polo ko dena puray naso sini na masaber makaraka nang itoto were waraka dene jaji yo masarang iya ko melo ki iya ko pakita si bawa paringkalinga melo ipake makita maringkalinga la natutung linota ya bandingi mapasila supahan makada ay deje na deli pong Allah Ta'ala paling si di contoh ika kataw maparakun rekwe diga kapa ya sila su ya koruntuk itu masih surang kayak rona almarhumah ya ya telu apa korode ya dapat kigar kue melok apa ke papahang tahu ya tu dan ya alhamdulillah. Iya ya rona almarhumah tai gare tapana. Ya, gitu. Pada kata itu tapana. Di itu na pada. Nomor 2 de itu tu na pada dalena. Demo pasti dia karisu nak de na pada. Nomor 3 de itu na pada jalan lah. Ukoni mono rahasia na pong Allah Ta'ala. Ya. Jadi ipa perwo ya rupong Allah Ta'ala angkato ngerahasia na dini rulit dapi. Ya ko dene pa ya masalah pa wadingi makutu makaswi.
Wadingi tangga biasa paling isi dicontoh ya apa? Ibatuna temma ka SMP mak guru nak masalah rak lampe apa mesti masalah rak lampe ki ku SMA ki. Boleh ki je kampungnya. Guru nak masalah rak lampe. Mak pamula toni puji-puji wita makun raya. Nah, sini nama sabeng kedere. Iya waktu ternyata makumun lo ko ka SMA rapang iya menikah pak bawa dikah cinta kutir. Magai mawewe sedih apa matandri siri ka jadi tinele ka tawe makade iku menaji tu nasir de gaga ciwi-ciwimu waktu de gaga ya sahape de gaga ya ternyata angka apa sianta ka nggak tawe nakada dijuru kepada kumursu kukur makada ka iya kumelo mo kumursu ka mario ka makada ku ya masiri ka sini nama sabing kere gangkana naur suka tahu makana angka je mak aga nape balia makun rei makada makamo ega kumakwe murtapa tabayangkan sini nama sabing kere na jalos kisi kata lengi ya beda kelas ka ir kada yan sanggu ka aku ir aku anjo pelicede naur suka ta dakku aga nasa nakada terlambat ko garik dakku nomor telu na jalo ka ta dakku moya manitu ya moya manitu assalamualaikum sini nama sabeng kere ada ku aga nasa nakada di nama te mata subang li suka lau bolai pakanja ki bate ku macam mi dakku tapa ku napuli. Jadi iya ko ni masalah paham nih. Sini nama sabeng kere jadi kotanya apa tuh napuji tawe maka mau patu ega bicara mulai. Jadi anjak tahir aku kata lat tu nak mereka pas sekolah nak kutanya apa napuji baku Cina. Inilah rahasianya hidup ya kodene apa iya rawatwe dena mencakip pendidiku. Ya, mage besa ka mangkalinga pengajar. Kada makanja kumagarata itape makanja tu patu sipai. Modi na makanja tapai ku makanja misipae yang menjadi masalah ku takut majani tapai na ditoga karu sipae ini menjadi mas layan duru ila suarikum wa amwalakum sikasikan jannah tapana taside makun re arone paja ku makanja ku lemak di tandri lemak sige ganna waran paramu de na wadding ipacici lopo ku lemak ya. Agak datang pong Allah Ta'ala. Iya na pagalu pong Allah Ta'ala. Liso na pasana-sana. Na pakanjaki ang cajingan na. Iya na rito. Tau makasingi atin na. Makanja isipak na. Malabi ang pena. Walakian duru ila kulubu ko amalaku. Makanya peringerang. Ternyata. Upakanjaki sipaku. Upalabiri kedoku upatarate sampajaku talumpulammi appani makun re masalah ko de natalu pamasi pole ripong Allah subhanahu wa ta'ala bapa mula ni macanno ada poda ini rahasia makanya sini nama sabingkare wadingi milau tulu kepada tarupa tahu sadeki masih nyawata tapi koko ki pengalata al maka tadi masa de natogoya de natogoya. Makanya sini nama sabi kada sini na tu tahu angka manang akataningan na. Angka tahu makatan ni nasba angka sijin na sogi matan ron rono kur makatan ni cede ku sirul mapu cede ku sirul mapis siron. Angka tahu ai de angka naji pagau tulingkan api angka na cede lo si masor cede ukiro makatan ni masa. Sikasikan jana sadiani masih nyawana kok korton rima katani masa tapi koko kipong Allah Ta'ala makatani masa salama kilino salama ke sermundin na pong Allah Ta'ala iya na si mate pari ngarang ya. Sini na masabing kedere untuk itulah ternapodo mar muhemen cejide ceri sistema rigong kana ajak lalu ki nangka
tak kalupa ko amatingan ibali bulatan 10 nota. Kuya sa tak kalupa we dinang kanilaw doang bali bulana. Ya Pak, saya sebagai Imam Kelurahan 10 masigi wakatan isi di musala upar tanggung jawab kamanang ya jamaah we. Kuya sa bertanggung jawab ka itanay ka asuri mundri kung ka jamaah kupura mati udi util milaw doang kupura ka masampaja. Baik engkay tumupa la bila bingkay na mati. Wiyaro tuwa wilaw doang ini tori abaring apa tirongan tak buka di sini. Jangan na masagay na pinadin na pugod di sini. Iro mati wilaw doang manisal. Magay de nagampat tu mencaji imang apalagi ku imam kelurahan si di keluraya kata pertanggung jawaban na surimun ditali oleh. Nah, makanya di parewa sadia kita nailada upan na ng keluarga tamate. Nade tasimatay min laudong yang itanay ke serimun. Al-aimatu dumana. Iman itu adalah penjamin. Najami rigong kana tulini laudong anak kampung na. Najami asalamakan na. Najami tulini laudong aku mati. Makanya dulu paya. Ya kung kataw mati. Mungkin makurat cawang kakariol ko to. Iya ba ko kowe nama dari itu meni tak bawa tau mati ko amakun rai mati di piji gagai mang petugas syarat. Padahal matan natu Pak pinadin ko mati ng tenay di pariweng ka kurutuda tudayo. Ini rahasianya. Apa ya Pak? Luar biasa. Bayangkan nih Pak ya itu pun masih kalau kujupan nama teru kak mencuci kate. Bahkan bilala. Magai si selle te milik. Karena siaga jero galo mapakatan nemlo supan nama sikola memo ko pedi sumanci katte bahkan bisa kama bengkele we tungka wad di juma denang kau digaga kulan na masjid tapi mapil apa digaga bersih ya sa bersih denang ka ang kasi di waktu mapil ka akur te serali wani Pak denang kau jami ko di sumana pijama we naruntu ka sapu kuna kadala anak jadi dilak dan nyanan dan mapi na kamako mak dunu we mata tapi de nang kau mundur walaupun matu na irita de nang kau mundur ko dece sini nama sabihin kadir magi maka simi matawa kate walaupun naga na paute karena mati imange mendreka mencaji kate nalina tahu Pak kedua kate baru na bimbi lolo labu kamuruk nadaku de iku manibawa yang penting akad aku untuk ngurus agama pun sini nama sabihin kedere mati imange ya si menri imang masih bayangkan mak bingkile umah patuh tantu atir mak bingkile ka mak bingkile oto ka maci oto ka koswe aga komen tapi dinang kana dewo ko masige mak berja sini nama sabihin kedere purero iya kung kau jama tu Pak dena kwaci dua dia dena kada makwan tabayangkan puli bilala lau katte puli katte lau imam puli imam mencaji ustaz puli ustaz mencaji imam kelurahan bahkan pekerjaan saya yang paling muda sekarang ketua tim armada safari salah berjamaah Kabupaten Sidrap dari awal Pak Pil masjid keyakinan maka dia mawata de pamulan namanang mi jama-jamang itu nak mawata ya kung kata puwatan yang ilay mak berjama aku subi ko masigi de ya nadina pasay aja na mutajang mali jam masigi imu mati ko di mu pasay ipasapa ya ko de pa awal-awal nang ka de marjing ipugo tapas pasalan kanjan na tu ko ipasapasay nerulle ya ko mancaji abiasan ni lele bulu tal lele biasa iya
Gangkana mencaji biasa, mencaji kebutuhan, majani sadiko ini pokoknya sebab ya perluan London. Gangkana level tertinggi itu adalah kenikmatan. Ya kumasanan ni sa di pinadina berjamaah teh subuh. Mau halangi lautu magik angka nyaman di peniding. Inilah rahasianya ibadah. Sini nama sampai kediri. Jadi itu bayar. Makurasara ka DJ nang kawita kumbo lo mak berjamaah ke subuh nasal tomatowin itu pas stasiun mak berjamaah subuh. Ye di manolo di aku magin akada. Ya ko tomatowin mo monro boleh ditugan jamaah. Ada ku akan menjami ko subuh dan tubuh timparu je dah ku. Itu rahasianya Pak. Jadi takapi saya leta detoga gaga jema-jema desing takuatan. Paru kata dia kenapa susah ke dena mulai iya na dena pas saya dena susah kan orang parang tu 5 sumbang itu. Padahal beda. Tapi ya kopuran ni tahu lah cica makadawi iya naji wah punna itu ngatungan. Iya ne. Sinna masabe kade para besa pas sapare ketujuh natun palmar manci ke DJ napai je tate di kamana di kumagai mancaji abiasan. Insyaallah. Ya. Sini nama sabentu itulah. Agami uparingarangi oronin si banakna. Nomor sidi ko mating Pak Mahkot teh megala da wedding ipak kalur. Nomor sidi metamuki tu napanya menyama pengala taala si bawa. Si babede ta si bamat ta si bawanuta lisusi napanya menyama pengala taala. Yang kedua mega mopi tu papinya mangina si sepong Allah taala na yan alay. Yang ketiga mumaga macu matuki matu metta gina metta. Jadi wat di satu masaranya we tapi si mata mapikir madicing kuna coba ki pong Allah taala. Dunia malu nata. Ia lino tu pak orang bermasalah. Megai warang para bermasalah tu, makurang warang para bermasalah tu, madisingi masalah tu. Malah sakit lebih-lebih masalah. Nah, sebab lino unrom bermasalah memang ni. Ya. Maklunan mapiha sininan tahu yang ke mana masalah dia kudina suen ke masalah tabaja kudina baja sangat. Sikasikan jana tahu runtu masalah ia tarima madecing itu masalah inak pamak dalari ripong Allah taala. Ini kata nak kena masalah bisa puji bali bolan nak dah. Kada terakun deh kaji makoi aru si kaji mako si kaji mako si kaji aga lena nali gua ko rumpudang ya ku pungala taala mundri palat tu makara ipon tak dampeng sinna tas kang tadi medis tapi taya ngak di Cina lino di Cina akhir maka silat dah wih tahu lino tinundri mah pisang desi satu na puji pungala taala koki pada terpatau mata pisang karena lena ya tu. Padahal ini tak lupa. Sini nama sahabat kere. Jadi unrabar masalah memang itu lino. Kesin itu masalah. Nilur mi Allah taala taraka darajat. Dene lurangi talamma ilarna tutu lino. Dan ini kata makada makpasidale ngepong Allah taala jawas. Makasih. Kata tahu wi kanja paji tapana. Wi semana baji karu dalina. Hai, enggak tahu di situ pun nemu undu ya batah kali nak kada teh tahu ba kapasikun rudal dek des. Iya nih Pak. Sini nah untuk itulah peringarangi lalanna untuk nelolong ngeriun pungan la ta'ala untuk salama di suri kampung tong-tong ta nomor sidi pada makarisuk. Ya. Pada makaris tak keresui atu tungan linota tak kerisi atu tungan akhirat. Makanya ku ketakuan ke kaluluk ku aja lalom bu manji tau kutumbak kita aja. Ya. Nah karena itu hak desa. Ya. Agar hak desa dua tu tahu di sisa namanya lupung Allah Ta'ala. Ya. Dulu. Nomor sidi tahu kutue nomor 2 tahu bak kita ngai. Mabila pun di pamasin po Allah Ta'ala itu. Ya.
Sini nama sewa bagadukum lillahi ta'ala 2 tahun nagalli pong Allah ta'ala. Telai nagalli nalimujet dalli tapi nagalli to nomor sidi kullun nawamun panangkah kau. Sementara panangkah kau. Tau mega tindrona. Aku li seru pak darat sa de bola. Ayah sepak darat sa de bola tilele mi macan lele makpasiala su di sakaga kapo watuan ripina di bola. Dan ini bertentangan sih makurat tu malan tu makai. Makanya sino sabi ya purna na tuju seret naso terjero. Ada Pak Ustaz. Lauki je latu kan jono, lauki jono latu kan nurita. Oh, kana nuriku. Ya waktu na 5 April ka aku masigi mo ji aga na pokok sumpro ko dito na kudanga miki mite Pak si Pak Naliro tu. Bahkan mawe pe aga kemana ku meje pe mas pabuti koron sapu kedua ku sampai bangke jewe. Kadang aku bi meje ku digana ita teh. Majame tu ku de tahu patu agak punang. Ini rahasianya. Di sana rekim mana kade, wih tak panuri ku ndak boleh ke gijeran nuriku. Itu dah dunia. Mangan nak kalau ku jual batu kayak nurita. Oke pura muka je tu mak bicara bapak nana. Itu apa? Ku nabi tak pau bicara. Maka demi muka iya, weh. Mana semoga ji pura mak bicara later. Sini nama sabire gangkana napurana. Sekot tu boleh. Tapi ya ku melo tambah ya tambah ibu dah ku ya dah bisa tambah ibu tu kakak itu. Buka duit kami ya dia mulai. Puan memang nak makar sekot nak kare. Pura muji tu baca ina dia aja masa gene tu lalang emola. Tapi ya tu ku cabbo kipa angka memang masalah. Tu dicabbo memang aja. Magai ucap bo iya anak kalau lo melo tu kan iya nih. Tahu kutu na baki tanga. Ini na Pak darasa de. Sini na masa bengkade lawitan umpu ulang si ko umpu na ulang iya matu watuloy. Burero pakanjaki pengujuku. Sini na masa bengkade toli milau dong aku lalang nak palat tu kurobolai. Pas udah pihak deng mendrek deme menauli ja anak kak de pamulang dak kuya kung kepak galagalok kono monrui ko. Tapau je kai. Baca ni Pak dongan Nabi Musa kumilu mengulu ku Firaun ada kisah. Rabbi sarli sadri wa yassir amli wa uqdatam min lisani. Tamusi yang ngak wirik kadaku. Pas udah pihak panah Pak dongan nasi dene tari rolo baca ali pupu tek teturi pusina tame tu buka anyuar rilangi puratip ada wang kariulum sini nama sambil kadire gato-gato assalamualaikum alaikum weh dulu pas di piradi kun ke Pak Ustaz joko-joko dah kepalan sini nama sambil kadire gangkan taman. Kaya je pelik bapak nak kada. Angkamu pi ko tu ya waktu rumpu sapina. Ada aku puramogi mas sampaja dan nante. Bayangkan. Sapina napa tuju aja nak tengi namo. Dia nami tahu-tahu makara takut mateka nak katulung ngak malaikat nasilat nak tu badi pakutanan. Titih. Bayangkan ni. Dendre perasaan kau tu rumpu ye. Nah dia na sampaja, mari tak sampaja juga. Sini nama sabing kedere nak kada obini ya obini nak kada dia bicara ko yo Pak Ustaz sini nama sabing kedere pabayarkan ko bidabita bicara makada nagal di pung Allah taala kada ka angka je makoi surong ngaen bilalang wih nak kaburina rei Pak Ustaz aja lalu ribu be tumbawa ngak dah Muhammad dirasai Pak dongan tiba-tiba memang ngaji jadi kung kagai bata-batai ide sitan ngana akalang ukot ikalan sitan ko bata-bata dewa pega Pak Ustaz tapi melo ka kasih ya tu anakku melo ka irin ringan aku lori madicing
Ya tu mo kaju mata tu lingka mati kuke. Makai tomaton na naranno manasaga tomaton mo to lima deci mati. Gitu. Repo me tu nasa malinga aku. Ay de engkamoti asa. Ay aja na pasas. Di sisi aja na melo dak engkamoje digatan di rumah. Dia. Maka dai neneta lele bulu terlele besang na temi mak biasa kon maca. Ya matu makada taru-taru na mi pong Allah Ta'ala dene roba. Ternyata mau taru-taru na pong Allah Ta'ala reba. Ya ko macino mi penadita ya gangkang lem. Ya napa. Titigre mahku aku katong matandre-tandre nga nami papanci hingga pala dami itu. Salung kadin. Mang taru-taru na pong Allah Ta'ala na roba tahu. Ya. Iya dene rule roba iya ko ini naweter roba. Ya ko melomuki roba insyaallah natulungi pong Allah. Pada nawasa. Ya ko de tu le roba itu 5 tinre ko subui tabawa mati itu. Yang kalinga saja, yang kalinga maka salatu khairum minan nesatu pibatun maka masarulab biloy masigi ne munre matindro. Langi paham di masarulab bi munre matindro. Sinna masa untuk itulah mumpun na pindrang mo bi pong Allah Ta'ala suma. Situngat-tungan untuk Pak Idi salangi aja kita masalah paham masih lasuran itu kelana kan. Di nawat dilapai. Ya kung katau makada ya ku makanya tu aku kelan agama 2 tu tahu sila darung tu baman suruga nomor sidi tahu mak buru-buru na pandangin tinggi pada narupa tahu nomor 2 tahu mak gok bawang telah mak gok bawang nesa je saran apa gok tidak kadang-kadang je orang amin gok orang pak misalnya salam pokok ti iris saja DC dia aja boleh tulis pagau ini kan aja mulai dimasam pajang itu tak bekan bu sini nama asabi yang kadang iya ya sepatah gok bawang ini innahu la yufdihu dalu de nam lemita DC tak gok bawangnya lin nisa salah na pugau nisa DC de nam le pugau yan ya sange masih pak sigili almarhum insyaallah de ni gaga kurir sange itu di almarhum atau kanjamu ya ko mati ki panah karate ay yaroyanu mati punimo makka yaroyanu mati pak beri jamamu yaroyanu mati malabomu yan ya sange ilma tulimuba magai sifat nepuk bais terpaji tanto sekeluarga insyaallah tuli mubah. Naurusui agama pun. Coba kare ketau de nama kanja mate ilemma pede de peje de lemma titalemma memang ni. Ukari mun rasanya makanya kendo toki je melodin tu mati. Di tempat itu. Masalah waktu tu bawang paji makan masalah waktu tu bawang mati dia dari semakan mage tanah napakin apa sirun tu pemaman ya jelas tak kuragai mani bah tilau dong ngani tilau dong tak dalari di pong Allah Ta'ala napa si bawa ki mati ruan ramadisi sin nama sabing ya pada apa kare Pak Ustaz maka ropek garta bainina jadi tananya nak kare Pak Ustaz ya mator baini tamato ko sering munri ada kebalun tentu. Peko yasan, peko ni kota me suruh ke baini mudi minta mo suruh deko. Janji ke kira. Dia na janji. Ni kan apa pu baini? Tamera na ke baini na tama suruh ke laken na. Ia tu matu pun laken. Wih mana kung kakalo lo mate. Katuto nak dar mate. Ia na tu baini na matu kosan. Mikir kumana pisulu. Tapi dia nama dipersoalkannya rom magai bucim mia tempe nak tanah. Di mana batin puji bayi na masalah tak pau pui. Ina rampai dia pah, uno dia pah agama maka dia gaga tahu majatapan kusuruga. Dituga gato maka majalan ralina kusuruga. Ia mi kok kira naka aja nusapa atau garta. Ya pak. Makanya deki juga agak temacin nama desi nak mati dengan cara ya karesui patung-patung di nama dia kadaca. Sini nama sampai kadang
Maka da kanung dua tu sifat na pabukong kipong Allah Ta'ala na tong katuri libo na yatane. Nomor sidi sifat asak baraka. Asabru ala ta'atah. Di tamulay mas sempajangi ko digaga sifat asak baraka tamulay. Asabru ala maksiati. Dito tunde salay na pimaling pong Allah Ta'ala ko tanapasan na sanangi. Ko di na to sabara. As-sabru la musibati dito talay sabara ko na coba kipong Allah Ta'ala ko dito sabara. Iya ko si runtun niya taloy sabara sabara pugo ipasurana sabara niniri papisangkana sabara terima pacubana iya na terjadi syukur tungat-tungat. Iya na dua sifat. Sini na jadi dua sifat na pabokong ikipong Allah Ta'ala untuk torilebon na yatanaywe untuk pasilener go na puri pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkan na isalang dapi si di waktu na tomate lisuki masan-nasan. Makanya nabita dena mariga kata sapa papedesen na pong Allah Ta'ala ko ilin. Ya. Demu tulir reking na tulimban di maje. Tapi ya komeki runtuy papenya matunga-tungan na mati lalo ki jolo na sebab deno kolino na taro ukumilino ya karisi. Jadi itu ko mati pak tahu dia na mati tahu tunga-tunganya ipannya den laca susah tu senan-senan. Tapi aku dia na makanya batena tuo mapamulai ilam tuli itanay mataru itu ampai tahu riolota napak biasa kada pitumpan ni situ tunong tuli loki mipu imam baca ibani baca dos salaman pitungas mage iya pitungas sepa iya dene pestirah itanai matar si dimo pakutana den li bali tana kumati de gaga patun na itanai iya na to nang kiyasa baca dong pitungas so angka mo pa de nun lain sa ko ni maring-ring sa pa doangan na tau tuwe nala si tewan di patah pulo na pa okiri perisa tungatong nadapi wan siratuna nala sininit wan siratuna agas tilana mapalepa ajar istilana tarud kaya sading istilana malepa wa mapalepa wan ni digaga lepa wan ni na kwa mategang salama tuki ilaw dong mataru pura ni na pala sinar wan ni siratuna magreini mo binitaw makulu Allah masikri nasa pura ni palepa wan ni nenem berarti paja ni tilaw dong dena kuharo. Ya. Makanya semua bikin kita masih kiri, makanya atau mau bikin dari sebelah sara aja tapalip pak wanif. Digaga Indo ambu pumalinota tanrulim para di sini atau limban di maji. Digaga wala. Makanya diingkai tumu paringarang. Nomor sidu paringarang iki di macawa-cawina tak kuragaiwi na sanang anak ta. Boboki bantuki ilalna tutong linota. Idi anae tacinongi pinadita panyamanyamang ito matok tanamon ani mesipi atu tutong linota. Apa iya ko kitu matota tumadosa yun atu yasa makbatuat tangi namu manidiga marigaka. Makotori di tumatawe ya kongka anak tatacaca ajak lalu tapalat tu ilalang tapan rasa-rasa tu ijat tamadosa toki. Ya dampangan itu nilaw dari Allah Ta'ala itu pemamangai kang anak ko pa amo ibisay pitulik ko salo wija-wijata to. Jadi dia dapat dilemurnya maka ipasilang tu pa isang wija-wija dia dapat dia kong kamadecing kadi maka iya rumah decing dia ni jampang ai din kasalalupuk. Tasala rana kuidi tilaw dong magai ya kita orangi kota pupat di napo susah tu wija-wijata. Lino akhirat temadici. Ya kung kataw madosa kudo ito pajajenna, lino na salaitoni akhirat temadici. Diga kataw minumo. Ita na imatoke serimundri. We renum boleh wija-wija takko upah kedali ku wija-wija. Magi na di manca Yesus sama kuar. Sini nama sabi kadere jadi kunci napa upah mo to keluarga ta makana mabasa. Madas masumba madas sedekah pak berjama makan ja sipan nama basa tapi di nawad di mahkor makada
ilampani rek nasba suku mo di Cina na juga di tilau doang ni ya apa selama mati indukku denang kana dewa sidakang ku juma kalamanna dosa buruk dia si sabuntu alena sa keluarga si batu matau dan lain sebagainya wariala kuncinya si sabuntu warialaku si sabu untuk iya sa keluarga itu cedemi tapi al ibaqau alal amaliya kong ka amala turi pananungan amo cedemi bato tu ya tu gagah ya tokong kadosa ipogok cede mabicumi tapi itane ipogok gangkan na malupu tu lima pakko tu lang nagama. Jadi kadang-kadang tu payah. Wih, kami dosa bi. Dia nak kana mega. Nya pote almarhum 50 sabuira malapi mapasini kadingasan. Itana na lupa. Kedua pura ki masampai ajak lalu Pak. Ini ajak lalu. Nade na makanja sampajali mawatuta. Aja. Ia bona ubahas ke masjid raya di. Beringaran ki pero ubahas to kriyo makada. Isa na sampajange nomor sidi salatu li zikri peringaran. Ia na makanja sampajana tet makanja peringaran. Jadi kung kato makanja sampajana mu mangaru aja to mutasil. Peringarangin manibatan nakada. DJ wilorang imajawi lorang imainga. Ya salat sampajan peringaran. Jadi itu tuh makanya sampajan masyarakat napas apa iya nabah teh makanya peringaran salah aja menjamalin. Dito saya tu nak kada aku ki meritu maluku galung itu malalar reban. Si tema manitan napur na batang ya jadi cuma bisa lepah puran dia tu. Tuh makanya salah ya tu di malumu itu agama. Si depe keluarga ta tutah kalu per tapak batte sida peni juru tapi tutah kalu pala bimi ko sida peki tingerang sampajange daripada tak moto ki mas sampajange tingerang ina ir benar tu kira-kira 7 tepat teruni jolo iya tu sari kuam mangi ya lupa ini matu kutu semas sampanya salat tu disikir sampajange peringaran. Nomor 2 sana sampajange kedo-kedo. Allah san ya ko makanja sampajanna teh aja nam tasya makanja kedo na itu. Peturi rukun ka toilet tu kana nak kada pas sampajanmu kana kada yana kada oke. Aja nam bicara segi mu pecan. Mage nisay makar tau makanja peringaranna makanja kedo. Nomor 3 sana sampajange ada. Jadi kutu mas sampaja tu Pak makanya peringarangi bese ya kita teh mas sampaja sunnah tu 5 muji timun narap aja. Dina kutu mas sampaja sunnah. Kehidupan lillah. Sampajange ada. Ya ku makanja batena teh mas sampajang makanja batena mak kada-kada. Di memang nerun tu maka engkada na samanna para ko deni jul nang kane juju kalulung. Kemana kak dukung kana makanja batin makara-kara tu ya kota makanya talu sana makanja paringarana iya na makanja paringarana teh na sebab sampajan maringarah kumiloi mate lo ni gare paringaran ko to pas sampajan me mate tabace gare la ilaha illallah kada deje nang kana degage ya tumbo gitu tapi yo kota dena sampajan mate lo ni gare paringaran aga na maliang iya bani Ya mana? Mang bangga yulinga. Pura aja runtuh. Iralinga ko anak na depa jero adape. Iya man yan. Den depa to diwasa dia pejampang kan mak dape baca la ilaha illallah baca la. Bagi di makanya peringaran soal di makanya sampajan. Sini makanya kedona. Ya. Sini masuk iya ko makanya sampajange makanya kedona. Makanya batena makada-kada. Makadani teh sampajange Pak Guncina sinina dicingi. Iya jajangi akalang minato tahun. Iya akalange jaje sipa emak Pak Batu. Gangkana ulawang mamaku salake mananaki. Iya nana sabari nilulungang
wal akibatu lil muttaqin na capur ki de ci ilan na tutung di nota apa di tempat itu. Sini apa sabi mungkin ya nakapang ada seperingan maka paru pelatukan ini tanah podo napa berakai pun Allah subhanahu wa ta'ala ngangkan insyaallah tak dampeng tak kalau biasa itu wah peringerang maka ia tukung kata mati menasang kadapir tanah podo ukimur mau kubila dapir sirik na benih matasya ka kumar jala penrang maka raka ia tukung kata mati pasti kadapir di sakada metta ka tanah podo metta mananang kadapir atau mabila Allah mati mane bali pita na bacan. Jadi ya ruang kalingan na talipong ka tahu oh 377 talipong oh yan kulit ko halo pastas iya pada ini sudut pepe matasya kita mati nakal bali peta na bawang itu tonde matasya wang kalinga sa day makada ay aja na yer mo bi aja ganan nalalangam memah wan disulo di na marikana mati ampai ya pasapasangat tu ya kung kataw matalipo aja lalo tanan na sa di na kudi panawuni teh happy wang kalinga opi makareta ipin ninyo lo pa ustaz bahatali itu gare nada ko bau pa wang kalinga kutunang imanan na ini tahu dega pa makura pa nagamana amo makaraka mati tayo baja ya kode na dapi watuna la yastahirun sa man kamanayar na pupat dilada karena leleng hanasa ngampai ilaleng iya aja napi ni pau ini rahasianya Pak sini nama sebagainya tanamboda pong Allah Ta'ala nasalipuri balangi gangkan insyaallah pada matanang atuto ngalinuta matanang atuto herat aja tapuji susay alita ilalan atuto akkariso makibawang siya gapura napatanto pong Allah Ta'ala di napalabiyatu tali tutuy alita tapi kung petuturi pong Allah Ta'ala malasa sabara manitarime ang kadisyon na ito fa inna naman sudusa kung napituturi ki pong Allah Ta'ala di na makanja tapata dito na may tamajati ya kumati ni makanja ni dengan sara pugo ipasuron na niniri papisangkana takinin na wamadisi mungkin yan ada seperingaran tanah puro na barakat pong Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yupini mawikatul mazida ya rabbana lakal hamd kama yang bagi dijalali wajaikal karimi wa adimi sultani bismillahirrahmanirrahim salli ala sayyidina Muhammad Allahumma ghafir laha warhamha wa afihi wa qurha Allahumma ghafir almarhumah hajjah dalma warfa darajataha fil maddin walubu fi akibi fil gabirina wassalaha fi kabrihi wa nawwir lahu Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a qadil hajat Allahumma nawwir fi qulubina bit taufiqi wa hidayati wa dumna wasyirka wal munkarah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin tadampang aku kata salaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.